Jotono no khulungka ni channel o hingkai tomung nonor ani channel no subscribe khlaya khungka angko subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related videos sanamu hingga fadi tini kaise ketal job advertisement na lenai omo rijaka Punjab National Bank ni bukhakti rijaka na di Human Research Division o jagao sajaka na di puila no online registration angka angkai 22 tarik ni simi chengkha tai last date angka angkai 7 tarik 5 March 2022 gangkai or tentative calendar rijaka exam nai 12 tarik 6 March 2022 nai exam gangkai tentative rijaka tentative date of online examination gangkai video no paitak jorate nai tongdi tam post tong education qualification tamon nang gangkai exam center boro tong ang jotono discussion khlainai o video onorok nai tongdi paitak joratei gangkai o jago tlangjak nai di post name gangkai manager tongo teksa manager credit tongo senior manager treasury tongo gangkai number of vacancy to total 145 ta tongo pay scale id pay scale bo kaham no rijaka 48,170 rupees tai senior manager treasury o tongo 63,840 rupees khlaiei rijak nai gangkai o jago o nai di details of reservation khlaijak gasini st rong ni bagai adi manager tongo 3ta teksa manager credit tongo 8ta tai senior manager treasury tongo 1ta post total angkai 12ta kaitha milugoi kai 3ta post milugoi sini st rong ni bagai 12ta reserve post khlaijak tongo gangkai angoro je important point no sabona ga oro naiti eligibility criteria gangkai tamonang post manager ni bagai gangkai minimum 20 age gangkai minimum 25 years nangnai tai maximum kai 35 years oro sanjaka tai education qualification kai o jaga o je graduate degree khlajak tongnai with minimum 60% mark tongkha kai graduate degree khlajak tongkai 60% mark borok apply khlai manai tai oro naidi oro sajaka desirable rijaka naidi je certificate in commercial credit omoro rijaka gangka post qualification work experience oro sanjaka naidi minimum 1 year of post qualification experience oro sanjaka geta kise tongnai di manager omo bo same no rijaka graduate degree in any discipline with minimum 60% mark mana engna nangnai gangkai oro desirable tongo desirable norong nai nai di takise tongo senior manager treasury o jaga bo same no graduate to 60% mark kai apply khlai manai gangkai o jaga minimum 3 years work experience hanjaka tomung no jodi no minimum banking experience rok tongkha gangkai omo ungo kainai gangko jaga to 22 tarik ni simi to norok online registration khlaina ni start omo website kluk rijaka norok tomung no khlaina musungka khlaina di gangkai sini schedule tribes rok ni bagai ingkai 5 years relaxation jangnai age limit o gangkai o jaga je main important point no ang sawana gangkai norok video no paithak jorate nai tongdi tomung no norok interested tongkhang te apply khlaina ni gangkai nai di selection procedure gangkai tamong nai selection procedure to or online test nai takisa tongnai interview najak nai gangkai online part 1 o tongnai di reasoning english language te aptitude tongo te part 2 o kai professional knowledge tongnai omo nai di norok maximum mark bisa number of question bisa tongnai te time bisa rijaka duration nai di angani description of body nai gangkai no rona di list of document procedure before personal interview ni bagamu kisah nai di tomung no noro apply khlaina ni gangkai tomung no norok omo nai bo buji ang tong gangkai comment khlaima no angani description of body na pdf no norok tomung no download khlaina di nai na musong gangkai o jaga o nai di examination center bo jaga ngai gangkai online examination sini tripura tongo agartala norok agartala nong application exam renani rimana application form fill up khlai puru noro agartala no noni exam center no choose khlai manai gangkai application fee gangkai 50 taka nangnai sini st rong ni bagai gangkai amon non refundable nai gangkai norok tomung no interest tongkangkai qualification tongkangkai apply khlai nai di oro nai di general instruction tongo tomung apply khlai na angkan norok general instruction ro kisa pori nai di khlaina musung tongkha gangkai gangkai procedure boma haike gangkai website tangan description ri nai norok thangai aro register khlai application form fill up khlai di tomung no
kelaina musung tong hang kai norok oro nai de mode of payment kai to online mode signai payment ka online mode ngai norok debit card credit card rupe visa tai UPI rok ba orok payment kelaima nai norok apply kelaina ni musung tong hang kai je documents nai de omo nai de guidelines for scanning and upload documents tam documents nang tai bot amo bisa KB kelainnya nang handwriting declaration rok bisa KB ni bisango bisa pixel rok nang nai di angani description no ri nai o PDF no rok download khlai nai di gangka oro to saja kana di boni website angani description no ri nai oro last date ingkai to 7 tarik 5 March 2022 rijak kha tomung no apply khlai na musung tong khang kai apply khlai na di tomung no khlai qualification no ro mili ui tong khang kai Mungkai oma hina ang ketal job advertisement tai online information related videos sanamo ngan norok tabuk phanan channel no subscribe khlaya khong kang kai dati subscribe khlai ready tebo ketal job advertisement tai online information related video mana bagai mungkai tenin bogam sunong situng jotono no hambai